Malum tirol har iso çilin şardin yönelay globalizatsiya dini migratsiya din gehen şerekatar fizvay vaxtunda qadar dal haltaylat imilavay xalqarinçalar gel galaçiz kwaksava tarix desfizva adan ülik patqun patal dünyadın xalqarin milli intelligensiya di jüre serenji marqa bolsava edan haqinday azunik udveshni qotqanitsek udlaha Isus UNESCO din Генеральной конференция дал канисадлай февраль дүйнядин халқарин дидедин чаларин юғяз қейдауынен қарар қабылнай. Ихтин көхунин қорхулу бол кутазвай чаларин арада чихайи лезги чални ава. Қой хукуматта қой патал пай хуни чихайи чал көхунис екез таъсирсава. Ихтин халара жуан чалхын великти тхун ва саламаттис қезмай несиларал агақарун алай аямдин лезги миллетин интеллигенциядин веридалай читин ва талалай меселадис элқенва. Elbette dünyada fizvay korkuk tazvay meselay rikayçı alim ris, malim ris, savadlı insan ris haber ava. Alay vaxtunda xalqin barkallı ruhayarni rışar, xayiç alxunin qayguyra ava. Exirimşi yisara çalan meselay ris taluqarna, Махачкалада, Дербента ва Асункурел сашымы сеферда çalanni tecrübenin ilimdin konferensiyar qıletxana. İkardes qoyazorni tsiqedlhaysız Стал Слемонан Таруникла районный депутатарин собрания дал кабулай, Qoyazorni tsiqed, Qoyazorni qadlha Исара районный серхат рахаич алхин ва велик тхун программа ди акада техерда рунгана. Садлхай илим дини тежрибадин конференция Qasım Kurel Qoyazorni tsipudlha Исан qaниqetlha феральдес qeletxanay. Садлхай мярекат лезгич алхинин Чирунин ва велик тхунин рекер тарган ва лишан дикваз qelefena. Çalan çexi mərəkəti Dağıstan'dan məşhur alimlar, malimlar, şairar, pisatelar, искусстводин ва культурадин layıqlı vekiller vatnay. Konferensiyadan tribuna dikay ve haqni görünlay, çalan meselay raçbin fikrar ve mesletar gayıbırın arada Dağıstan'dan İlim dinni aktarmışının institutin direktor, filologiyadan ilimrin doktor, profesör Hamidullah Mihmedov, tarihtin ilimrin kandidat Firuz Badalov, filologiyadan ilimrin doktor, şair ve pisatelь Feyzuddin Nagıyev, lezgi gazetin muhbir Shahabuddin Shabatov, pedagogika ilimdin kolluqçı Jacqueline Meylanova, Qeyblepatan rayonların yeke tecrübe avay malimar ve yaratmış avay yoldaş arava. Веревер авор меселай рай ва эхирдай конференциядин колах умумиламишна акудай каталда лезги чалан хусуси тарарин диде чалаз қет гозвай меселай рай чал чирунин ва великти тхунин карда фольклор дени поэзия ден печать дени ва телевидение ден леблу великай ва саджерге маса меселай рай фикрар ва меслятар кватна шаптай кодна. Konferensiyadan ehirday çal xunin ve velikti txunin haqinday qabulay qarardi, çalan karalay meselayar, güxunin isara gehenşiz verevirday ve aktarmışday mümkün olgana. Qadlha ilim dini tecrübedin konferensiya, Qasım Xurin ibadlah tahirovun taruniqgalay kulturadin darmahtin gıçizalda, Qoyazorni tsiqudlaha isan, qani vadlahay fevraldis, Стал Сулейман ва школа Хилганвай лишан диквас qelefena. Konferensiya qile çizurba vatanihlidin ümürdin yaratmışınrin insan bilin ve adatın ve irsinin tasir dikvas qelefena. Konferensiya dal qabulay qarardik çi şkolayra çalan ve literaturdin tarsargunin mesletrik galasatkiz ilim dini aktarmışının pedagogikadin instituttin yülik Лезги литература хрестоматия, сехтехан классрин, литературный келун учебникар, девердин истемишунрил qaday çalan haqinday qavurda qaday qaydada aqut qawnin teklif ktunay. Qoyazorni tsivadla Isus qlefiye pudla konferensiya, образование din haqinday hukumatin standarta kade ktunin şartara, xayiç ala çirno avay hal ve gelecekdin serencemar. Targanvay lozingdin lişandik vaz qlefena. Конференциядин пленарный заседание дал, ва ахтармишунрин секцияра
педагогика нидин колукчи Жакелина Миланова, Кэдлахай несилдин фугослин программа дин принципар. Малим методист, Михаран хрин школа дин малим, Фахрудин Насреддинов, Мектебда Хаи Чалай Келунни, методика дин комплектрин китен юлер. Визифаяр ва абракай менфят качун. Алим ва писатель Физудин Нахиев, лезги чалакватхан ва сабязи меселаяр. Колан сталрин хрин школа дин малим, Маржанат Абдурахимова, Дедедин чалчирун велик ктуни, рух чалан чирулерин ерих кажунес кмексова. Васажерге маса тежрибовай пешикари, чпинфикрар вмислятар, докладр аваз теклифна. А вахтундин конференция дин эвергуна кейдновай. Кечас миллет вадидечал хун потол турни герекя калханни, яни гафни герекя карни гафар, хавядидани кени вакинлай кулукни, клин лозунгдис элкенва. Казур ницергудлаха Иисус Хае Кудлаха илим дини тижрибанин конференция шарули эпостин лишандиквас клефена. Аллатай форум рилай тафаватиас кудлаха конференция ди гзаф иштиракчияр кватновай. Ам Аллах аямда лезгичал хунин велик финин дерешах кажунын реке лезги халдин шарули эпос чирун тарганвай лишандиквас ибадала тахирован культурдин дарамахтин чехи залда клефена. Анал канимжит автор ди алимри, малимри, искусство дин ва культура дин хелен векилери, форумдал кажнвай, меселадай чпин, рики квай крар, фикрар ва меслятар раежно. Вадлахай чалан конференция, лезги чалан лексика дин меселайрес талукарны клетхана. И жехета яз анал бязи, чалан синонимрин ва анонимрин Низами Бримбеков, лексика дин Серхетрин, Курги Ферзалиев, лезги Гафарин Китенвилин, Ярали Яралиев, Гамар Хрунин Карда Ишлемисовой лексика дин Анжелика Шихрахимова, ва Чирахундрин Китенвилеркай, Саджерке Маса Пешикари Чпин, докладар, конференция дин Майдандал Акуднов. И конференция дал Дагестан Республика да Авай этносоциолингвистика дин хал ва чалан сиясат лезги чалан хакикат тарган ва чехи докладда Алим Нариман Абдулмуталибова Дагестан дин халкарин хаджерге даяс лезги чалавай халдис Алим дин вилерлди клигна ва кимет гана. Аргудлхай илим дини тижриба дин конференции каязурни цемжудлхай Иисус Клефена. Ам лезги литературный чал арадал гунин ва велик тхунин реке етим эминон яратмиш винрин метлеблувол тарган вай лишандик фазклет хана аналар хай ва чпин меслятар тиклифай вери юлдашри эминон чалан ширатин философия дин девлетлувол ва деринвол тести хауна ам чехалдин садвилин ва битавилин кадак да авай масмартирди кайдауна. Ридлхай илим дини тежрибадин конференции лезги литературный чал арадал гунин ва велик тхунин реке стал Сулейманан яратмишуднин метлеблувал тарганвай лишандик фазклефена. Конференция дин трибуна дикай чи лезги малимри ва пешекари карлай асирди гамеран чалан девлетлуй ликай медаим великай адан чалар ва келимаяр халдин мецера авайдакай хаичал чирунин ва канарынин карда Амал авун вахтунин талабун терделахана. Конференция дал хакни грамматика динни, литература дин ктавра хатнова сабязи галата дизар хунин, школайра тарсат хунин методики радал хунин, чешнерлу малимрин тежриба раижунин теклифаргана. Каязурни кадлахай Иисус Тхай, мжидлахай илим дини тежриба дин конференция, дидечлар хунин международный икал Канисаллахай февраль дал хатна. И конференция дин мярекатти лезги халдин самур вацун эпатан векилар санал катна. Адан эхмият генани винесна. Навахтин илим дини тежриба дин форум лезги дидедин чалан тарсара чи рахунра топонимика дин жреба жре хилера ишлеми савай терминология дин меселарис талук арнавай. Конференция дал калурнвай меселадай
чкадин мулкарин, булахрин, тухумрин, яшайштин, калин кан, синет карулин, пешерих галаз алака давай, тарар, термин аржахурна тухай, колах тикай, Нариман Абдулмуталибов, Маржана Тагирова, Газель Межидова, Джамиля Джигерова, Абдул Ашурагаев ва Масабур. Чал Велик Тхонин ва Сакадар Маса Кэтгазва Меселаяр, Сидагет Керимова, Музафер Милик Мамедов, Камран Курбаналиев, Кургли Ферзалиев, Физудин Нагиев ва Школайра Лезгич Алантарсар Гунин Кайдаяр, учебник Рахатновай Галатар ва Абур Арадай Акудун Патол Тхайк Аллах Вереверна. Межудлай конференция Хелай Меселайра Халтайла Пара Метлевлуди ва Нитижалуди Хана. Казурни Канисадлаха Исад Тхай Нубатин Кюдлаха конференции Лезгик Хиндрин Тарих Тис Азурни Межудишни Канисадлаха Исад Акатай Казан Фарзул Фикарован Кюредин Эвелимжи Абжуз Ктабдин Вишни Яхцурницудис Тамам Кунис Бахшна Лезгич Алан Кхинар Тарих ва Велик Фин Тарганвай Лишандиквас Ксан Тешкилуал Аваз Клефена. Ама Хаир Кадайкар Амьяки Межидлахай конференция дилай егиндиз велих камар качуз эгечай херекат дуньяда пайда хай коронавирусти адахкалаз ала кало махруюлери ва кадагайри сажизви эцгана. И херекатар себебиас нубатин чалан мешлисиз ненки Азербайджан республикадай хакни чи хрерайни кэсканач. Ятани чалан мярекат менфятлудыкас калефена. Хаичалан Кхинрес Талукарновай Мерекат, райондин пудви школьникти, волонтеры, стал Слеманан Скверда, Седагет Керимовадин Чунлекер Яшир, Санолдик Элунин, флешмоб Тхунилай Эгечана. Гюринлай Рихла Мишканвай Ватанихлири, конференция дин Колах Башламбишна. Сацадан Гюринолас, трибуна дик, райондин Крилва Алим Нариман Абдулмуталибов, милли политикадин Рекай, республикадин министр Энрик Муслимов, публицист ва тарихчи Резван Резванов, Халдин Шаир, Слиман Стальский райондин, культурадин отделдин начальник Майрудин Бабаханов, Лезги газетин Клин редактор Мехамед Ибрагимов, Мехарон Хрин районда Ятанвай Малим, Алаудин Саидов, Лезги газетин корреспондент Кургли Ферзалиев, интернетта кардикай Лезги Ким Тешкилахтин Рахбер Эмран Хусейнов, Дагустандин писателерин союздин Лезги секциядин Кил Владик Батпанов, Шаирар Саджидин Сайдасанов, Абидин Камилов, Сулейман Сулейманов, Казан Фарзул Фикарова Неве Советский хрин школадин Малим Ибадуллах Казанфаров, Белиждин гимназидин Малим ва Шаир Глонгерг Ибрахимова ва Хели Масабуратана. Докладар Келайбро Чал Хунис Ам Жихилриз Канарунис Талук Меселай Арвереверна. Ксан Теклиф Аргана. Абуран Арада Чалан орфография дин Кайдаяр Мехкемарунин. Махсус комиссии ди Колах Тхунин. Аялар Патол мультфильмаяр Лезги Чалаз Элкирунин ва Маса Теклиф Арвай. Адетханвайвал Эхеримджи конференция долни имам Яралиеван Умут фондуни райондин Лезгич Алани литературадин Малимар, Чкадин телевидениедин Колухчияр, Аялрин Бахчайрин тербиячияр, библиотекадин Колухчияр, ва яратмисова интеллигенциядин векилар, грамотайралди чусголарин, чараралди ва полунин пшкешталди рихламешна. Дагустан республикадин милли политикадин ва диндин крарин рекая министр Энрик Муслимова, Нариман Абдулмуталибова, миллетрин арада ислахвал ва развивал мехкемернай херметин лишан вахкана. Хай кузголах айчалан мерекати вичин колах акалтарна. Ада нетижи яскудлахай илимди нетижибадин конференция ди карар кабулна. Ана калурнова Карлай Меселайрин сията агадих галай барава. Хурерис великан винедин тарар хгун патал лазим серенже маркабулун. Иранрин кент акалханвай ва персерини тиркерин чаларис хасхатян вилеркас орусалди кенвай хурерин мулкарин вачкарин тарар лезги чалалди эвез хун. Орфография дин канунар мехкемарунун патал ци гафарган арадалгун. Чалан меселер халдайвал чалан комиссия арадас гун. Аник Азербайджан патан алимар шаирар кутан. Конференция рин трибуна дилай
قلدين اختلطرا قد فيش كيرل قيد يزويول خيج الخنين وكانرنين جواب داول اولنيول لزجي ديرين ايالرين بخشارين تربيتشيرين خوي اوا بوبايري لوزويول خيج ال ديدي نيكديخ كلاس ايال دي كجمسوا اي كلمه دال هيç sadani şarkızı. Cuma adet erkuyun patala çazna enerji ganıkına. Çi ayalarını in kuluk, aburnu iniz gis, çaz fikire var. İnşallah alak ayar in kuluk çına vilik tuhodu. Peyğzorni qani pedlahay santsem jidlay fevral des qasım xirel lizgiç al xunin yerimulu ve maşhur avunin karda milli presi diqunvayçka targanvay lishandikas tsudlahay юбилейдин конференции qlefena. Saki Qudsiyahta davamki konferensiya dal verevir izvay meselelerin hakkınday tarihçi ve publisist Rizvan Rizvanova, Lezgi gazetin qilin redaktör Mehmet İbrahimova, Dağıstan'din dişeli jurnaldin redaktör Nayira İbrahimova di, Köredin Xabarar gazetin qilin redaktör Asyet Mirzaliyeva di, Aksehrin Tsiyi Dünya gazetin qilin redaktör Dajdemir Şerif Aliyeva, Qurah rayondin administrasiyadin qilin zamestитель Рамазан Каитова, Dağıstan'din pisatellerin Lezgi seksiyadin qil Vladik Batmanova, Malimrin institutin ilimdin qollukçı Жаклина Meylanova di, Lezgirin Федеральной культурной автономиядин векил Асрет Абил Касумова, Хив райондин образованиядин управлениядин начальник Качмаз Меликова, Шаир Саджирин Саидасанова, Лезгич Алон Малимартер Гулангерик Ибрахимова di, Минаят Муталибова di, ve Sacerge Masa yoldaş reçpin fikrar rayışna. Merekatta iştirak estahay ama hayı khaldin meselaya riki vay hissa ve Sacerge yoldaşri internetin kömektaldı katsepatın ülkeray Rusya'dın yargıltır şehray konferensiyadın iştirakçılar tebrikna. Çeb hamişa hayı ve tanihlirik riki vay galaydakay lahana. İnsan kani rayonda tıxajure bacure konkursla galip kayı şairiv, malimriv, terbiyečiriv ve ayalriv, Nariman Abdulmutalibova ve Umut Fondunin vekil Savin Veliyeva hürmetin gramatayar, puldin pişkeşar ve baha savqatar vaqkana. Lezgi gazetin qilin redaktör Mehmet İbrahimova, xayi gazetih kalaz alaqa xunay, milli çal xunin riqi haqissa gülal dizahbeç guna sajerge yoldaşriz. Lezgi gazet vişyiz, юбилейден медалар гана. Бехерлуды калефии хаичалан цуллаха конференцияди каниса пунктуника ибаратир карар кабулна. Хаик чазаквазвайвал, еси сандова егинвал акацавай, великти еремишзвай хаичал чирунин ва канарунин херекат кырдовай мехкем жезва. Самур вацун кэпата имирзавай сахалдин векилри конференциирин рахунрик ябыкалзова, абыр квазгазова, амалзова, нетижерал чминразивал калорзова. Ва икар мадни великти тхун патал верижерерин ялунарни шун вуж ята чирханани ялезгияр, леqгафуни кюхи яларис нурганани ялезгияр. Шун dünyadis madliq erkes atun gerek. Çi dostlarız, çi düşmanlarız, şun lek erkez akon gerek. Çilin imnel şun harikoz, il vinevas qaqan gerek. İtim bilik gelqan gerek. Hiqank eve khayitani, lap reqiday beredani, şun lek erkez rekin. Çi milli bilin zurba yarşir alim Hacibekova lahanay. Lezgirin veridalayni gujlu ve xtiyara adan çalya. Şaçun hakelim ayriz vafalı jen.